Hĩndĩ ya mĩhang'o ya ũheani wa irio mambura-inĩ maya ma Ramathani mũthigiti-inĩ wa Kagio, atongoria a ndini ya Gĩithĩramu kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ manyitĩte mbaru mũtaratara wa mĩario ya iguano gatagatĩ-inĩ ga thirikari na mũng'ethanĩro, na kũrĩa maugĩte atĩ bũrũri ũyũ ũrabatara thayũ makĩria ma maũndũ mothe. Mũikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro ya atongoria a ndini ya Ithĩramu Sheikh Lawis Ahmed augĩte atĩ he bata bũrũri wa Kenya ũgĩe na thayũ, o ũrĩa ũngĩoneka mĩahũ yothe ĩngĩtĩkĩra kwaranĩria. Ni muhimu watu wakae chini waweze kusuluhisha mambo ya kupigana, kuingia katika barabara haitasaidia chochote, na ningeomba wale ambao pia bado hawajaridhika na hii pia wao waridhike, wakae chini. Sote ni wa Kenya, tusiangalie kabila wala rangi wala dini, tuwe kitu kimoja. Maandamano barabarani hayana manufaa. Maandamano barabarani tumeona maafa yake, watu wameenda hospitali, wengine wameumia na wamebaki na bili za kulipa. Augĩte atĩ gũtirĩ Mũkenya wendete bara na ngucanio, na koguo Akenya nĩ magĩrĩirwo nĩ kũnyitanĩra na makĩria gũteithania. Ukienda popote pale watu katika hali mbaya sana. Kwa hivyo sote tujitolelee, tusiangalie dini wala tusiangalie kabila, tusaidiane baina yetu. Nĩ mĩario ĩrĩa ĩnyitĩtwo mbaru nĩ atongoria a ndini ya kaunti ya Kirinyaga na arĩa morĩtie Akenya kũigana gũthingata thayũ ũyũ. Kwa hivyo kwa viongozi tunaomba tudumishe amani, hata zile maneno tunasema kwa public tuiwe maneno ambayo inaleta Wakenya wote pamoja. Aikari arĩa mamũkĩrĩte ũteithio makĩgathĩrĩria ikinya rĩrĩ rĩrĩa maugĩte atĩ nĩ rĩkũmateithia makĩria mahinda-inĩ ma mweri mũtheru wa kwĩnyerekia wa Ramadhan. Na tunashukuru sana, hakika hakuna mtu hajui hali ambayo watu wako nayo sahi. Watu wana njaa, watu wana shida, nyumba nyingi sana hawana chakula, hawana vyakula. Na tunashukuru sana, na Mwenyezi Mungu awasaidie, na hii Darul Majlis Mwenyezi Mungu awasaidie na pia awapatie nguvu ya kuendelea. Darul Majlis tunawashukuru sana kwa vile wameinua familia nyingi sana za Kiislamu. Kwanza leo Waislamu wameshukuru sana, na tumeshukuru, na tunaomba waendelee hivyo hivyo. Tumefurahia na tunawaombea kila laheri, Mwenyezi Mungu awajalie. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kagio kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni wa Thuku.